Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami si sekalian dengar kebaktin ibas gereja tenda ikatakan kami menjuah-juah. Kerehendu nambahi kriahan man banta krina. Ibas minggu enda erlajar mekita ngidah ulina perukuran ras sura-sura di bata. Singgo isura kena jadi orat geluh ibas budayanta. Kinulin tridah ibas kegeluhan rakut si telu tutur si waluh perkadekaden 10-2 tambah sada. Ate di bata gelah persadaan enda jadi dalanta geluh. Kekelengan Tuhan ta man teman manusia bagai pe man krina tinepa. Arah kebaktinta enda ate di Batam persingeti kita ulihi karena orang geluh gelah kita cidahkan budaya geluh simuhuli subuh ibas cara rukur pengerana ras perbahanan sibali ras biak di Batam. Asaban Cina mari radu ras kita tedis paksa kita tedis mari radu ras kita rende ibas kitab denden 300 ipandu song leader. Ibas gelar di bata Bapa sinepala kini raturan geluh. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihan geluh manusia. Ras ibas gelar kesaksi badia si mereka kepentaran guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras ibas kerembahan kesaksi badia ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Usahakanlah tuhu maka persadandu si breken kesah tetap irakut alu enteguh ibas perdamen. Efesus 4 ayat 3. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluradu ras kita ngendeken kitab denden nomor 200 siwah sindeken kari ersada ras 2.
Pujin mandi bata sejadi usihen orang gelukta. Alu Muhammad perpurungan kundul. Di batanta enggo nepa kini raturun geluh ibas kerina tinepa. Lai pelepas di bata kita ndalani kegeluhun enda sisada-sisada. Isikap kena teman geluh. Berikut ras kade-kade man banta. Gelalit ingan tanahkan keleng ate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelalit ingan manusia nampati ras pe isampati. I persada di bata mekita ibas rakut si telu tutur si waluh. Perkade-kaden 10-2 tambah sada. Gelah arah persadan enda rekuhna kengasu penta ngalaken kekelengan Tuhanta man teman manusia bagepe man krina tinepa. Si pemena selaku kalimbubu kita idilo mereken dirintang kelengi ras mereken tuah pasu-pasu mananak beru. Si pedoaken selaku sukut kita idilo natang-natang kegeluhan seninanta gelah ola ia juru ibas keterbatasan. Si petulukan selaku anak beru kita idilo mereka dirinta jadi teman arih dengan natang-natang kegeruhan seninanta gelah ola ia juru ibas keterbatasan jenaring geluh metami anak beru. Enda me biak dibata singgo isuanken ibas budayanta. Andiko ulina perbahanan Tuhan ibas ngaturkan kegeluhan manusia. Maka pujilah Tuhan. Pujilah ia arkitekan enggo ituduh kena orang geluh simuhuli. Tetaplah ibas ukurta maka kedekah kita geluh. Lah kita lupa perbahanan di bata man banta. Turikan dengan ajarkan eman anak-anak ta. Rasman kempu-kempunta gelah turah ibas ia biak ngeluh simuhuli. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, nandangi teman geluh, kade-kade ras kini ersadan, singgo isikap kendu man kami. Perukuran ras perbahanan du me si erbahan geluh kami mehuli, kam jadi usihan kegeluhan kami. Si puji Tuhanta, alu rende kita ibas kitab nenden nomor 170 sada. Sindekan kari ayat sada ras 2. Tuhan
kini ngalangsupan manusia ngeluh ibas perukuran di bata. O turang rasnina enggo isikapkan di bata ikatan ngeluh si muhuli man banta. Ija kerina kita mengharga ras mahaga. Dikune sekali tegun geluh tak jadi kalim bubu. Enggo nge dia kita mereka dirintang kelengi ras jujurkan tuah pasu-pasu man anak berunta. Pasa tenang ibenakan. O turang rasenina dikune sekali tegunta geluh tak jadi sukut. Ngonge dia kita mereka dirinta jadi teman arih dengan natang-natang keguluhan seninanta gela ola ia juru ibas keterbatasan na. Ngonge dia kita metami anak beru pasa tenang ibenakan. O turang rasenina dikune sekali tegun gelukta jadi anak beru. Ngongen dia kita mereka dirinta natang-natang dengan pehaga kalimbubu. Gelah tambah dolat kalimbubu ibas keguluana. Mari dage tole siakukan salah lepakta mandibata. Ibas ndenden kitab ndenden nomor 440. Sindekan kari ayat sada ras telu.
Alu Muhammad Krina perpurungan tedis. Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkeleng dengan ia lai pedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita ibuang kena ibas keterbatasan ras dosanta. Maka selaku pesuruh di bata, aku nehken katana man banta krina sing ngakuken dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahanta nari. Nina, bali ras ganjangna langit iba bodoni nari. Bagekal membelina keleng atena man kalak sir kemalang menbana. Bagi dauhna kepultakan arah kesundutan. Bagema ipedauhna dosa-dosa anta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna. Bagekal pengkelengi di bata kalak sir kemalangan man bana. Mazmur 103 ayat 8 10. Si puji Tuhan erkiteken dosa anta nggo yalemi na alu ngendeken kitab denden nomor 60 sada sindekan kari ayat sada ras 2. Perpulungan seni kelengi Tuhan Yesus Kristus, mari dage sibuka pustaka Sibadiata, si jadi bahan ogen man banta ibas suari minggu Sibadienda. Ibuat ibas padan simbaru, kitab Kolose telu ayat 10:2 sehkari kubas ayat 10:5.
Bagenda kata dibata man banta krina. Kam anak-anak dibata, kam ikelengi dengan ipilih dibata jadi si kerajaan. Maka pakaikanlah pakaian ate perkuah, mehuli, rukur meteruk, lemah lembut dengan sabar. Olah kam pergelut dengan si alam-alaman salah adikitik ukurndu ibahan kala. Kam arus si alam-alaman salah, bagi Tuhan engkau ngalemi salah ndu. Jana ibabo si kerina, arus kam si keleng-kelengan, sebab keleng ate mempersadakan kerinana alus serta. Damai si ibrekan Kristus ibas pusuh dumin singa jari kam, ibas erbahan keputusan do. Sebab guna damai kam ipilih di bata, jadi sadakula, maka ngatakan bujurlah, terjeng jenda kata di bata. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kensa ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Ibas kita megiken kata di bata, mari lebih ras kita ertoto kita. Ikatakan kami bujur bandu o Tuhan, ibas warindu siba dienda, igejapkan kami kelengatindu, sebab iatan kendu kami banci jumpa raskam, muji gelarndu siba dia, bagai pe kentisik nari, ibas kam ngerana man kami. Pengharapan kami Tuhan, maka kam simbukakan pusuh ras perukuran kami. Gelah katandu sisehman kami ibas paksenda. Ngasup ngubahkan kegeluhan kami. Kubas kegeluhan singena atendu. Segelah kami enda. Reh warina. Reh beluh nang geluhkan geluh kami. Bagi anak-anak Tuhan. Maka ngerana kaman kami kerina kuasai kami Tuhan. Sebab kami engkau sikap megiken kam. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami man bandu. Amin. Kata dibata siseh man banta, si jadi bahan renungan man banta, ibas suari minggu si badienda. Ibuat ibas padan sindekah nari, mari sibuka kitab Mazmur 122, ayat telu sehkari kubas ayat siwah. Mari siogekan enda secara antiponal, kita kari si diberu ngogekan ayat telu, kam kekelengan kami si dilaki ayat 4, bagai kari seterusnya. Jerusalem mekap sadakuta singgo ipekena mulihi, alu susunan si mehuli dengan serasi. Kuje mereh kerina suku-suku Tuhan, ngatakan bujur man Tuhan, suwe rasi iperintah kena. Ijenda narime raja-raja Israel ngerunggui kerina rakyatna. Ertotolah gelah Jerusalem dame, mejuah-juahlah kalak si erkeleng ate man bandu. Damelah ibas benteng-benteng enda. Dengan litlah ketenangan ibas istana-istanandu. Arkiteken kade-kade dengan teman-temanku, ningkuman Jerusalem, dame man bandu. Arkiteken rumah Tuhan di batata, ertoto aku gelah senang kam. Terjeng jenda, kata di bata si sehman banta ibas wari minggu si badienda. Ibas minggu budaya si seh i tengah-tengah gerejata ibas wari minggu si badienda. Kata di bata singgo yogeken kitandai, ijenda nuriken sada ndenden pujin. Sada nyanyian ziarah, si biasa kal ipake kala Israel, ibas perdalinan bengket kubas rumah pertoton i Jerusalem. Sada tradisi entah pe kebudayaan si mehuli si banci icidahken bangsa Israel tupung sie. Maka ibas waktu-waktu tertentu si inggo tetapkan. Lid paksana. Kerina suku-suku i Israel bengket kubas rumah pertoton
i Jerusalem. Anem gia ibas wari-wari biasa, bangsa enda banci ersembah ibas jabu masing-masing. Tapi di saat-saat tertentu, ia harus raduras, ras isi jabuna, ras anak kutana, ras sideban krina, banci raduras, bengket kubas rumah pertoton i Jerusalem. Maka pemazmur encidahkan uga proses ibas kuta masing-masing, ibas daerah masing-masing nari, raduras erdalan menuju rumah pertoton i Jerusalem. Adi pemazmur jendan cidahkan proses enda, perdalinan enda, sada momen singerahkan keriahan. Banci si bayangkan maka selama perdalinan mungkin sadawari ataupun mungkin laka sadawari si harus menempuh perdalinan si panjang. Ijenda kesempatan ibas erdalan ras-ras enda, ipakekan kesempatan guna rende, guna nginget-nginget perbahanan di bata manbana. Lah hanya rende-rende tapi ercakap-cakap, berbagi sharing, berbagi pengalaman. Jadi banci sidat sada gambaran si harmonis kel. Maka ibas proses kala Israel ersembah ku rumah pertoton i Jerusalem. IJP situhuna terbangun, tercipta sada hubungan sosial si behuli kel antara ia. Jadilah hanya soal ersembah mandi batang ngenca, tapi ijeda teridah terbangun sada hubungan sosial perkade-kaden si mehuli sapi-sapi hia sepanjang perdalidena menuju rumah pertoton. Maka wajar kel adisinen ibas ayat sada ikatakan ijenda. Pemazmur nuriken meriah kel ukurku tupung aku iyahken kala. Ota kita laus ku rumah pertoton. Jadi sada keriahan man pemazmur adilit kala singiahken ia bengket kubas rumah pertoton. Sebab ibah yang kena akan terjadi, akan terlihat momen-momen si meriah ndai sepanjang perjalanan. Ia banci jumpa, ia banci ercakap-cakap, ia banci berbagi sepanjang perjalanan menuju rumah pertoton. Maka tupung lit kalak ngiahken sa ota kita laus ke rumah pertoton minter kel iweken oleh pemazmur. Jadi sada keriahan kelman bana. Jadi enda mungkin jadi sada perenungan kaman banta ibas situasi ta ibas paksenda. Penungkunan man banta. Meriah dengangi siakap adi lit kalak ngiahken kita, mari kita reh ke rumah pertoton. Jadi sada keriahan dengangi siakap adi lit kalak singingetken singiahken kita. Karena ersembah man di bata. Entah sampai kita kalak si tekman Tuhan, si ikataken tekman Tuhan kalak Kristen. Entah labo mahangke kalak entah pisangkep geluh ta ngiahken kita tupung jamna kebaktine. Iah kena kita engkawil entah pelaus kubas ingan sideban kumol ras sidebanna. Enda jadi sada perenungan kaman banta, apakah enda jadi keriahan, entah jadi sada kekurangan kaman banta. Maka selanjutnya perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur nuriken, maka seibas pintu gerbang Jerusalem. Nandangi bengket kukuta Jerusalem Pemazmur nuriken sada pemandangan, sada suasana si banci nikmati. Kalak sireh kubas rumah pertoton dai. Ikatakenna ibas ayat telu. Kuta enggo ipekena. Alu susunan si mehuli dengan serasi. Jadi enda mereka sada gambaran. Maka bagi kalak sireh kubas rumah pertoton. Menaken bengket memasuki pintu gerbang. Pemazmur ijena nuriken pemandangan entah pe suasana si banci
si inikmati oleh kalak sireh ku bas rumah pertoton Ikatakan nai jenda kota enggo ibangun, enggo ipekena alu susunan si mahuli dengan serasi. Kata serasi banci si gambarkan, mekap mereken makna kesempurnaan. Bangunan kota tersambung rapi, terajut dengan indah, tanpa lubang celah. Setiap bangunan tepat sesuai dengan peruntukannya. Lalit batu si modok-odek, lalit bangunan si nandangi runtuh lama jile, tapi kerina mehuli ibas inganna. Lalit bahan si sisa entah be bahan si kurang, dinding bangunan res menara pantek kerina alu paguh, si mereken suasana si indah, res mereken ketenangan. Jadi perpulungan seni kelengi Tuhan Yesus Kristus. Arahenda pemazmur nuriken. Maka bagai latihna Yakab kala si menempuh perdalanan. Maka ia banci bengket kubas rumah pertoton i Jerusalem. Tapi kerina kini latihan, kerina persoalan. Si ibabana silit ibas ia nangtang kerina. Bagai ia bengket kubas pintu gerbang Jerusalem. Kerina pemandangan seisaksi kena arbahan sa nangtang kerina singalah-ngalah. Ia lo-alo alu suasana si mahuli. Ia lo-alo alu pemandangan si tuhu-tuhu kel mereken keriahan ukur manbana. Maka selanjutnya icidahkan bahwa pemazmur mindo maka ertotolah man Jerusalem. Sebab bagi ngositah Jerusalem enda emakap kota si jadi ingan raja-raja ngerunggui kerina rakyatna. Bagai PI Jerusalem enda pantek rumah pertoton Tuhan. Ibas pantekna rumah pertoton Tuhan laban cilang kerina suku-suku Israel resembah. Dengan latar belakang yang berbeda. Dengan situasi kegeluhan si berbeda. Tingkat ekonomi pemetah si berbeda. Tapi ia kerina ipersada alu tujun. Emakap resembah man Tuhan. Maka pemazmur ijenda ngatakan perlu kel itotoken Jerusalem enda gelah. Kalak sireh resembah ku Jerusalem datken damai sejahtera di bata. Bagai pekalak si tading ibas Jerusalem enda. Epe datken kemalaman sirhna ibas di bata nari. Maka seterusnya perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Minggu enda tema si sehman banta mekap erdame res sangkep geluh. Adi sikaitkan enda res teksta. Banci si idah maka proses kita ersembah mandi bata. Proses kita jadi kala si erkini teken. Enda erat kel hubungan ras kengasupenta membangun hubungan si mehuli ras kala si deban. Adi iandingken ras perdalinan suku Israel sireh kubas rumah pertoton. Mekap uga ia banci sepanjang perdalinenna ras enggo ia seh ibas rumah pertoton. Kerina sedikit banyaknya ipengaruhi oleh keharmonisan hubungan nasada ras deban. Adilit hubungan sila mahuli, adilit hubungan sila akrab, labo ia damai ibas proses ia resembah. Labo meriah akapna sepanjang perjalananna menuju rumah pertoton. Labo sikap ia kapna, ibas ia menikmati bagin-bagin ibadah. Si isahkan ibas rumah pertoton. Labo akapna sikap adila mahuli hubunganna. Maka ibas paksenda. Adi sikaitkan enda ras gerejata GBKP. Labo kinakap dulit perserina enda man bangta. Sebab gerejata
si iiket alu kebudayaan lit ije perkade-kaden lit je sangkep geluh. Bahkan megati kal susah iakap serayan, iakap gereja ta ngerunggui persoalan-persoalan silit di tengah-tengah perpulungan. Si berhubungan kal ras perkade-kaden. Adilit je silam si perkuanan. Adilit jelas siriahan tentu berdampak kubas perpulungan. Bas perpulungan jabu-jabui adilit je la ia mehuli hubunganna ras kade-kadena tentu enda KIP mehuli sikap program gereja labo terdalankan alu maksimal. Teman dai si sehman banta mekap erdame ras sangkep geluh. Secara sederhana arti sangkep geluh mekap adi siban bahasa Indonesia na sangkep geluh artina lengkap. Jadi sangkep geluh ningen adalah kesempurnaan, entah pe kelengkapan geluh kita sebagai kalak karo. Sangkep geluh ningen sistem kekerabatan sehingga mengikat kita. Si terdiri dari kalimbubu, ya, sembuyak entah pe senina ras anak baru. Maka banci sirtikan kesempurnaan geluh sebagai kalak karo ningen teridah arah litna. Entah pi isi sangkep geluh ta. Jana adingku teridah kari. Tereteh kari uka hubungan na ras sangkep geluh na. Ras kalimbubu na ras senina na ras anak beruna. Arus na enda jadi sada kehagan. Jadi sada keriahan manbana. Arkite-kiteken teridah ije kesempurnaan geluh ia sebagai kalak karo. Isi sangkep geluh na. Adi sangkep geluh ne. Kalak si mehuli tentu kini ulindai pe langket kaman bana. Adik sangkep geluh ne kalak si hebat, kalak si berhasil, kalak si mehuli tentu ia pe dat bagin kai bas keberhasilan ras kini ulindai harusna bage. Tapi sebaliknya adilit sangkep geluh nandai je ngelakokan entah pe kegeluhna la mehuli, entah pe kegeluhna memprihatinkan. Seharusnya jadi beban. Ya, jadi perbeben ka sebab adalah sangkep geluh ta. Tole terdauhan perpulungan sini kelengi Tuhan. Sangkep geluh ningen biasana. Ia harus hadir ibas dahin-dahin penting kalak karo. Baik dahin meriah ukur entah pe dahin sila meriah ukur. Bagai pentingna sangkep geluhe ibas tatanan kegeluhan kalak karo. Maka biasana lengah banci ibenakan acara adi lengah hadir. Adi lengah kuh sangkep geluhna. Enda ngatakan sa penting kel kehadiran sangkep geluhe ibas acara-acara kalak karo. Adi rikutkan tema tandai erdame res sangkep geluh. Berarti harus terbuka kita. Harus ibukakan, harus sialokan kenyataan maka megati dengar. Lid kita lengah erdame. Entah pelit dengar kita rubat ras sangkep geluh ta. Piga-piga hal si mungkin banci saja terjadi. La erdame entah pe perubatan ras sangkep geluh. Sebab konflik entah pe perselisihan, perubatan banci saja terjadi. Arkite-kiteken kita ndeher rahasia, gelarna pe sangkep geluh. Berarti orang yang dekat dengan kita. Situhuna konflik banci saja terjadi antara sesama kalak sireh ku rumah pertoton i Israel ndai. Arkite-kite kan rusur ia jumpa bas perdalinan. Sadaku tak kaya, sadak ini teken kaya. Sadaka tujun aku bas rumah pertoton. Jadi megati rusur kita jumpa. Ya, perselisihan ras kalak sindeher ras kita. Ras enda labo hal si luar biasa. Si biasa terjadi. Tapi piga-piga hal si megati kel jadi. La erdame entah pe terjadi perubatan
I tengah-tengah sangkep geluh. Si megati kalau terjadi ema arkiteken perubatan erta tading-tadingan orang tua. La akapna sikap seninana. Kurang beluh akapna anak beruna ngaturkan sa. La yakapna adil kalimbu buda. Arkiteken erta tading-tadingan. Entah pe terjadi persaingan. La ngasup ngalokan keberhasilan. Entah pe terjadi ya, perasaan penggejapan kitik ukurna. Arkiteken sada-sada hal. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas minggu budaya enda si jadi bahan perenungan kelman banta. Yakap kami bas minggu budaya enda. Dalan-dalan na kita perdiatekan sangkep geluh ta. Kegeluhan kini teken tape, kegeluhan ta ibas kita sembah man Tuhan. Enda harus ikuti alus sikap si behuli nandangi sangkep geluh ta. Ula kita ngencajore, sementara lit kalimbu buta, seninata anak beruta, si perlu kalman sampatan. Ula kari sikap pergerejata ku perpulungan jabu-jabu lah pernah kita ketadingan. Tapi hubungan antara sangkep geluh talanga jadi contoh. Ketutusan ersembah ku di bata. Enda harus iikuti alu perbahanan sirbahan sadamai hubungan ta. Reskala sideban terutama res sangkep geluh ta. Matius 5 ayat 20 seh 26. Ikatakan ije. Asum kam ersembah mandi bata. Jana inget ndu maka sangkut ibahandu ukur seninandu. Katakan di bata tadingkan lebih persembahan due. Lalit gunana erdamelah lebih ras seninandu. Jadi ngatakan saman banta ibas paksenda. Hubungan ras sangkep geluh ta. Hubungan perkade-kadenta. EP memiliki poin si penting kel ibas proses kita sembah mandi bata. Erdame resangkep geluh ningen berarti sangat mempengaruhi kualitas kini tekenta. Gelah kita indah banci jadi contoh. Ya. Engkai maka kita langit erdame. Berarti kata gendek nakala si langit erdame adalah kala si memelihara kebencian, dendam, elem-elem. Janah tekel kita endak rida merugikan kita. Paling tidak ganggu pikiran ta. Bahan sikap dulang. Pasti adilah kita redamai resangkep geluh ta. Ibas dahin-dahin tertentu. Harus nge kita ras ije. Harus nge kita tedis. Banci si bayangkan tedis kapndo panggung ta ibas sada-sada dahin arkiteken iya ya seninata misalnya. Tapi lah kita siriahan. Kuakap mendekah kalau siakap waktu tedise. Labau kita nyaman. Ya. Sebab harus kita jumpa, harus kita dahikan dahin si seri. Harus ras-ras kita dahikan sa. Ya. Memberatkan pikiran ta. Nambahi tangkel-tangkel ukur ta. Adilah kita ngasup erdamai, menyiksa diri ta sendiri. Seterus nangkai maka kita lah ngasup erdamai. Mari sisik-siki pusuh perukuran ta. Engkai maka kita lah ngasup erdamai resangkep geluh ta. Terlepas apakah menurut ta penggejapan ta salahna. Entah pe kekurangan ta. Lah kita pangreh ku iya. Entah pe arusna siakap mindai ia reh ku kita. Si terutama kalau si harus si pikirkan perpulungan sini kelengi Tuhan. Kalau sila ngasup erdame. Rekiteken lah yang ngasup ngalami salah kala. Engkai makalah kita ngasup ngalami salah kala man banta. Rekiteken syukurkan kalpe. Ya. Laboka kita tek. Entah pelabo kita yakin seutuhna. Kegeluhan ta dirita.
Epe enggo isasapkan di bata. Kerina kekurangan silit. Artina kal makala aku ngasup erdame. Reskala si deban. Arkiteken kelang asupen ku ngalemi salahna. Kini lang asupen ku ngalemi salah kala. Erat kal hubungan naras penerimaan diriku. Siku gejapkan. Lenga ia lemi di bata kerina kekurangan ras kesalahan si ibahan kita. Lenga kita yakin seutuhna apakah kita ndanggo tuhu kel ia loken di bata uga kita litna. Perasaan bersalah, perasaan berdosa, perasaan tidak baik, rusur dengakel geluh ibas pusuhta. Semaka indah berdampak adilit kala si bersalah kaman banta. Labo kita ngasup ngalemisa. Langadinggo si gejapkan maka kita endanggo itebus di bata. Bagi si isingetkan ibas ogen. Maka di bata enggom perdamaikan kita, maka kita harus memiliki orat geluh simbaru. Nggo si tadingkan kerina kegeluhan silapayo, bengket kubas kegeluhan simbaru. Lalit si tuhuna dalanta, lalit kaipe perlu si pertahankan, alasan si pertahankan kita untuk laban si erdame. Reskala sideban. Maka perpulungan sini kelengi Tuhan. Maka ngasup kita erdame. Resangkep geluh tareskala sideban. Harus ngelebe si gejapkan tuhu-tuhu. Maka kita ngoleben i perdamaikan. Ras dibata oleh Yesus Kristus. Sebab banci si bayangkan adikala si langit erdame. Berarti kita enda ngiket dirita. Mengurung diri sendiri dengan keinginan-keinginan untuk erbalas. Sitimai-timai rusur waktuna, katawari nge kita erbalas. Sitimai-timai waktuna digan, kalak sideh bandatkan, sada peristiwa sila bagi ukurna. Meriah kal siakap megi-megi berita, maka anak beruta si rebahan sakit ukurta misalna, iandatkan sada marah, sada penakit. Puas kal siakap tempa kalak sinakiti ukur tandai. Iandatkan sada peristiwa si menekan dirina. Si tuhuna kita ngiket dirita. Alu kesempatan celah guna erbalas. Sirbahansa kita tidak merdeka dan tidak bebas. Jadi perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Ibas minggu budaya si pedua kenenda. Ia cari kel kita. Uga kita membangun hubungan si berkualitas ras di bata. Si harus iikuti. Alu uga kita membangun orat geluh si mehuli ras sangkep geluh ta. Endas ada kesempatan kelman banta. Mari si perdiateken sangkep geluh ta. Mari si perdiateken sekelewet ta. Arus namin kita radu nangkih kuda atas. Arus namin kita sama-sama terbangun. Ibas kini teken man Tuhan. Belin kel pengaruhna. Ibas perpulungan ta, ibas gereja ta. Adi harmonis hubungan ta. Adi mencile perkade-kaden ta. Suap kalak karo ni ngene lalit la erkade-kade. Krina kita ndalit perkade-kaden ta. Akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kini teken si ibenakan kita ibas perpulungan ta sehkubas tengah-tengah gereja ta. Maka lalit dalam sideban gelah bertumbuh kita maju perpulungan ta si pekena hubungan ta ras sangkep geluh ta erdamelah kita ras sangkep geluh ta. Di batas si pengasup kita ibas kita dalankan katana ibas kita erdame ras sangkep geluh ta. Amin. Mari ras kita ertoto. Bapa kami sini surga, bujur Tuhan. Katandunggo sehman kami, ibas warindu si badienda. Maka la ngena atendu, kami mehuli mantatapen, mejingkat ersembah nandangi kamu. Tapi kurang kami memperdiatkan sangkep geluh kami. Hubungan kami ras kam,
harus kange kepi bangun ras hubungan si mahuli ras sangkep geluh kami. Lah hanya kami ngenca perlu iukurkan kami. Tapi lit tanggung jawab kami. Uga kami banci membangun hubungan si mahuli erdame ras kerina sangkep geluh kami. Tuhan sampati kami. Gelah ibas paksenda. Terbuka pusuh perukuran kami. Banci kami erdame ras sangkep geluh kami. Bicara lid kia hal-hal si turah ibas pusuh perukuran. Perbahanan-perbahanan silam huli si pernah ia loken. Perkataan-perkataan si mungkin latuhu si pernah ibegikan kami. Kerina enda nggo ilepaskan kami. Maka kami banci jadi kala si tuhu-tuhu bebas imerdekakan arah penggejapan perasaan si banci saja la ngena ati Tuhan. Maka sampati kami Tuhan, ibas kami dalankan katandu. Sebab reh kami kukam, erkelangkan Yesus Kristus, si enggo memperdamaikan kami raskam. Amin. Mari ras kita kerina tedis. Mari siakukan pengakuan kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur sing udang-udanari, si so keliamen, tergelar si Maria, singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken go keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundul narah kemuhen di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari dah ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi inggo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan banci kam kundul. Maka semua paksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibata siseh man banta ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta. Ibuat ibas Roma 10:2 ayat sada. Endeskenlah kulandu man dibata saja selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena Athena. Sebab bagema arusna kam ersembah man dibata, suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung sisahkan persembahan ta, mari sipuji Tuhan rendai kita. Ibas kitab Nendenta nomor 343 ayat sada ras 2. Pasu-pasu Tuhan mari, gejakkan kami tetap mari, pas pasang geluh kami.
Semepaksana kita bengket kubas prototon sapat bagi prototon persembahan, mari dage ras kita retoto. Lar ngadi-ngadi katakan kami bujur bandu o Tuhan, sebab ibas paksenda ibre kendu kami kesempatan, ibas kami ngendeskan persembahan pengatakan bujur kami. Pengatakan bujur kita ken belin kel pasu-pasunduman kami sepanjang minggu enda. Ibas kesehatan, ibas keriahan ukur, ibas kegeluhan kami, ibas jabu kami. Maka dem alu kini terukan ukur mindo kami. Maka kam dage simasu-masu persembahan kami enda. Galah banci ipakekan gerejandu, guna pebelangkan beritandu. Bahkan melayani ibas masa-masa pandemi enda pe. Tuhan masu-masu kami, singajari kami. Maka kerina si tading ibas kami. Tuhan si pengasup kami. Guna banci make kensa bagi si kena atendu. Lah terjeng diri kami ngenca. Tapi pasu-pasundu banci ipepaler kami. Man sekelewat kami. Bapa sini surga ibas paksenda. Totokan kami kerina perpulungendu. Si hadir ibas ibadah minggu enda. Ibelang-belang GBKP enda. Tuhan si masu-masu kerina. Ibas keberadaan kegeluhanna. Tuhan tetap si masu-masu pendahinna. Tuhan tetap si mereken kini ulin ibas kegeluhanna. Sampati ia Tuhan. Ibas setiap masalah si ihadapi. Ibas pergumulan silit i tengah-tengah kegeluhanna. Tekel kami ibas kamlit lalap jalan keluar. Ibas krina hal-hal si dihadapi. Maka Tuhan kam si mereken kini teken si paguh. Khususnya ibas masa pandemi enda. Mungkin lit berdampak kubas kesehatan, kubas ekonomi, kubas pendahin. Tuhan tetap si mereken gegeh ras kengasupan man perpulungendu. La talu kami Tuhan, tapi tetap kami ngasup pengharapan nandangi kam. Sebab teh kami, kam ibas waktu napa pagi, ngasup pehulikan situasi ras keadaan kami ibas paksenda. Maka Bapa ibas paksenda itu token kami. Maka kerina perpulungan dupe tetap ngasup ian dahikan dahinna, tetap ngasup ian dahikan tanggung jawabna. Janah terpuji kam ibas kai si idahikenna. Bapa sini surga bagai pe totoken kami. Nadangi kerina perpulungan du si mungkin ibas paksenda erbebe soal penakit, soal kesehatan. Tuhan mekuah hatendu. Kam si masu-masu kerina perpulungan du. Si mungkin ibas paksenda terpapar COVID-19. Janah si mungkin ka Tuhan. Erbebe, erkite-kiteken lit sakit ibas daging kulana. Tuhan mekuah hatendu kam si hadir. Kam si masu-masu tambar perawatan. Erdahin kam Tuhan arah kerina tindakan medis si ilakoken. Bagepe kam si ngubahken. Kerina tambar bahkan makanan si konsumsi. Jadi tuhu-tuhu kal mereken kemalaman alteman kekelengan kami enda. Bapa sini surga, bagai peitotoken kami. Nandangi kerina serayan Tuhan, pertua diaken emeritus bagai pe pandita. Totoken kami kerina kekelengan kami sirdahin. Ibas modraman klasis bagai pe runggun. Tuhan tetap si masu-masu ibas kerina pelayananna. Terpuji kam, ibas kaisi idahi kena. Reh lalana, ras reh deherna kerina perpulungendu, bekas pelayanan si isahkan kerina serayandu bagai pe gerejandu. Bapa sini surga, bagai pe Tuhan ibas paksenda. Retoto kami nandangi pemerintahan kami. Kam Tuhan si tetap masu-masu, si mereka hikmat ras kepentaran, gelah alu bagai, ibas setiap keputusan si ibahana, khususna ibas menangani pandemi enda. Tuhan tetap sirdahin. Gelah ibas kerina kai si ilako kena mereken kini ulin man kami. Gelah negara kami enda, rakyat enda pe banci lebih sejahtera kegeluhana. Bujur Tuhan, gecapkan kami, maka melalakal ati kami si pino kami nandangi kam. Tapi te kami, kam di balta kami, singasup ngidah kami. Si lebih nandai kami, asangkan penandai kami karena diri kami. Leben isikap kendu kerina bagai-bagai si behuliman kami. Maka Tuhan mindo kami. Kami tetap si mereken kesabaran kesetiaan man kami. Ibas kami ngaloken pasu-pasu sirahna ibas kam nari.
Bujur Tuhan, totokan kami, kerina kami singgo muat bagin ibas ibadah henda. Tuhan tetap si masu kami. Berikan kami kesempatan. Ibas wari-wari sirhenda guna rahmahulina kami guna banci melayani kami. Bujur Tuhan, enda pengharapan kami. Janah mindo kami. Sasapkan kerina. Salah dosa si bahan kami. Gelah olah kel tondel. Perkuah atendu man kami kerina. Bujur Bapa. Ibas gelar Yesus Kristus. Reh kami man bandu. Amin. Mari ras kita kerina tedis, mari si tutup ibadah ta ibas wari minggu indah, sisahkan perpadanan taman di bata. Turang rasenina, enggo itepa di bata, kini raturen dengan kini resadan, geluh doni alu bahuli man banta. Uga ngeninta ngalui keleng ate di bata sireh man banta. Erpadan aku o Tuhan, dikune sekali tegun geluhku jadi kalimbubu, kundesken me diringku ngkelengi ras jujurken tuah pasu-pasu man anak berungku. Dikune sekali tegun geluhku jadi sukut, kundesken me diringku jadi teman arih dengan natang-natang kegeluhan sininangku gelah ula ia juru ibas keterbatasanna. Erpadan aku metami anak beru. Dikune sekali tegun geluhku jadi anak beru, kuendesken me diringku jadi natang-natang dengan pehaga kalimbubu. Gelah tambah dolat kalimbubu ibas kegeluhanna. Mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta 380 sada, sindekan kari ayat sada ras 2. Mari ras kita retoto bagi niajari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Mereken min man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alami min salah kami bagi ni alami kami salah kalak pak kami. Olamin kami ibabak kam kubas percobaan. Tapi olangilah kami idur siilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah dalani kegeluhendu si meherga ya depan di bata. Alu tetap nehken kekelengan dengan kehamatan nandangi temandu ras kerina tinepana. Maka jadi gegehdu, alukenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di batakam,
Siang ayo di bata ersinal sal iba bondu. Janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahana. Amin. Nai nari genduari sepagi